मा मोजें मा बुंब्रुं मा जादों? ओइ देखो साला हस्टिनि जादा आं जेखौ सानदों बेखौनो बुंमारदों बिमाजोलै फिसा नों बियावसोनि अरिजिनेल फिसा नोङाथ' गोरबोआव लाबफाजानायसो नोङो लखेदा थौ नों बर'नि दाउला इब्राहिम नोंलाय नों जाबाय ब्रिटिशनि गंसे लान्दो आथिखालाव बे लान्दिनि दैया आरो लोंजालिया माने बामलेमा सोंबाय माख्रा सोंबाय खुदियाफ्रा गेलेनानै बै अन्थाइ इथा गन बायदिसिना सोनानै हरबाय आंनो बे लान्दोखौ आरो नांलिया आंनो गंसे गोदान लान्दो नांगौ थौ नों मेन्डेला खुलुमबाय आदै मा लान्दोनि बाथ्रा बुंदो आदै लान्दोआथ' अनेक रोखोमनि दङ जेरै वेलफेयार साप्लाइ लान्दो पाब्लिक हेल्थनि लान्दो सेन्ट्रेल सरकारा साप्लाइ होनाय लान्दो आं बुजिदों आदै नों मा लान्दोनि बाथ्रा बुंदों मेन्डेला नोंल'सो आंनि गोसो सिंनि खोथाफोरखौ बुजि मोनसैलै गुबुना रावबो बुजि मोना नाथाय आदैया आंनि गोसोनि बाथ्राखौ माथो इसेबो बुजिनो नाजाथाराखै माने आदै बे बोसोराव आं सैमा अरलायनो गोसो जादोंमोन मेन्डेला नोंदि जिउआव गोबां सैमा अरलाय होबाय नों जोबोद खाफाल गोनां मेन्डेला आंथ' जिउआव खेबसेल'सो सैमा अरलाय होनो मोनबाय मेन्डेला हिन्जाव खारनाय माने खाफाल जुफिनाय दे किन्तु आंनिया हिन्जाव खारजानो लुबैब्लाबो खारा माथो रायब्लाबो बुब्लाबो सालिया खाथ्रा साला हस्टिनि जादा अखानायब्लानो हिन्जाव सिख्लानि दावराव हिन्जावनि फारां खुलिना होसिनां बिनो हिन्जावखौनो खिथि खालामना जाथोंसै हाबफिया थै रोङिया करेक्ट मादै करेक्ट दासो आसोल माननायावनो खुरफ्लांदों मादैया दासो बुजिदों सेटिस्फाई योर हस्बैंड माने अपनी पति को दिल बहलाओ बर'निब्ला गावनि फिसायनि गोसोखौ खुसि खालामनानै बुंदों नोंगौथ' मेन्डेला मा नांगौ थाखा फैसा सना रुफा स्कुटि बिना लाबानो जायोना थौ नोंनि सना रुफा धनसम्पति जेबो नाङा आंनो फाफ्फि थै थालबिहीन बेथालनि फिसा खाहारबायावबो थाङा खेमथायावबो थाङा दाद्रायावबो थाङा साला रुपकनि खोथाखौथ' नों बुंनोनो हाया थ्रिटालखौलाय बावहानो नोंलाय आं सानदों थ्रिटालनि खोथा माने थाथिन दिन्दा नाथिन दिन्दा थाथिन दिन्दा आं बुजिदों आदै नों साथाम लानायनि बाथ्रा बुंदोंथ' करेक्ट कारेक्ट स्केल दासो जि मेजराव गोलैदों नोंनि स्केला किन्तु ग्रोब गोलैबाय थायोलै मेन्डेला आंनिया स्केलाव गोलैनानै मा जानोलै आदै नों जुदि दायना दफ्लाखौ बेतालाव दामोब्ला आं खेमथानि रोजाबब्ला नों दाद्रायाव दामो आं दाद्रानि रोजाबब्ला नों रुपकआव दामो इउ आर अलसो सन अफ बेताल माने आं सैमाखौ बोरै अरलाय होनो आदै गैथारालाय आदै 5,000 हरोबा मोजां जायो हरनो हागौ नाथाय मेन्डेला नों आंनि किन्तु मोनसे खामानि मावना होनांगोनलै जगार खालामना होनांगोन आंनो मा सिन्था खालामदोब्रा आदै आं दंना 100% आं दं गोबां मुसलमान बांलादेशिफ्रा एनआरसियाव हाबनो थाखाय बर' हौवा आरो हारसा हौवाफोरखौ नागिरबाय दं ब्लिउ हाबा खालामनो थाखाय बेफोरखौनो आं साबासो लाबोना होफैगोन ना थेंक इउ मेन्डेला मा 5,000 10,000खौनो हरगोन आं नोंनो लागाव थेंक्सलै थेंक्सल'
बे मेन्डेला बाथ्रा होदोंब्ला माब्लाबाबो फेलें खालामा लागाव सिन्था खालामनाङा दै आं दं जायो ना हारसि सिन्था खालामनाङा दै मोसौखौ 10ता सोना लाबोनांगौलै थिग दं माब्लाबा थांगोन ओइ भाइ এই বস্তাত কি আছে This is non-cow animal. নন কাউ এনিমেল কি নন কাউ এনিমেল Non-cow animal মানে অগরু জন্তু চাওঁ কি অগৰু জন্তু হট এইটো দেখোন ছাগলীহে এইটো ছাগলী হে গৰু নহয় এই কাৰণে অগৰু জন্তু হয় কি ধৰণৰ মানুহে কি ধৰণৰ মানুহ মানে আপোনাৰ কি নাম আপোনালোকে কি মানুহ আমিতো ৰিপৰ্টাৰ ৰিপৰ্টাৰ কোনটো চেনেলৰ মই বড়োলেণ্ড নিউজৰ এখেত মই একালব্য বাতৰিৰ এশলব্য আপোনাৰ নাম কি মোৰ নাম মুকুল দাস এশলব্য দেখোন আমি আজিলৈকে শুনিয়ে পোৱা নাই ক'ত আছেনো হেড অফিচ হেড অফিচ গুৱাহাটী এটা কাম কৰ স্যাৰ সাংবাদিক স্যাৰ যদি সোনকালে জনপ্ৰিয়তা অৰ্জন কৰিব খুজিছে বড়োবিলাকৰ বিৰুদ্ধে লিখি থাক সোনকালেকে জনপ্ৰিয় হ'ব কালিয়ে নাম হৈ যাব কি নাম কৈছিল আপোনাৰ মোৰ নাম মুকুল দাস আপোনাৰ মোৰ নাম হিৰণ্য দাস হিৰণ্য দাস তাৰমানে অবৰ কি ফাংফুং ল'ৰা হে এইবিলাক কি বড়ো অবড়ো কি কথা কয় তাকেইতো আপোনালোকে যে লিখে অবড়ো বুলি বাতৰি কাকতত মুকুল দাস হিৰণ্য দাসক আপোনালোকে যে লিখে বাতৰি কাকতত অবড়ো বুলি গতিকে ছাগলটো কি গৰু নহয় অগৰু জন্তু বুলি আমিও ক'ব পাৰো হয় না নহয় আৰু ধৰি লোৱা এটা ঘটনা কালি যদি আপোনাক মাৰা হয় কি বুলি ক'ব কি লিখিব আপুনি হিৰণ্য দাসক মাৰা বুলি ক'ব নাইবা ৰিপৰ্টাৰ এজন মাৰিছি বুলি ক'ব ইমান ভালকে ক'ব না আৰু কিনো ক'ব নহ'লে মিছা কথা আমি দেখোন পেপাৰ বিলাকত নিউজ বিলাকত দেখোন অবড়োক হত্যা কৰা বুলিহে দেখা পায় কেমেৰাটো বা কি মানুহ ছাৰ বলক বৰ ফাল্টু ল'ৰা হে এই দুটা বাপৰে বাপ বলক ছাৰ মানে সাংঘাতিক উঠক রিপোর্টার কিমান রিজার্ভ আছে সব মুসলিম বয় তো তাহলে একদিন হলেও আমি মুসলিম আর বড় লোক হই সারা অসমকে একদিন হলেও শাসন করিমে আমি আমি চিফ মিনিস্টার হম হানি বালে ডিপুটি চিফ মিনিস্টার করিম আংলাই তুনে সব করছে গন্ডগোল মাকা যেমন গরম লিখলিও নাই কাম নাই লিখি থাক খবর দিকে সাংবাদিক